Shalom, Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pai maijalo hitarigapan siganu pari bata bani panorang sogot nerion. Pasada hita hurta martonggo mahita. Terima kasih mai sombah konuhur nami hubamu Tuhan. Bani pangiring-iringmu penramution apa pakas somenmu benami. Terlebih iperwugi ham hanami tongtong. Mambain boy hanami makurcaon harusukmu. Terlebih ibagas ganupan lahoan nami. Boy hanami marguguh. Boy hanami jupan malas niuhur. Janah mertuah kanami tongtong ibagas ham. Mariti hatamu na jalo hanami sugoton pe. Ulong atimu. Torangi ham ura pikiran nami. Asik ya rusi hanami hatamu. Janah hatamuin matongtong Tuhan. Nagabi onjolan ban nami. Ibagas nama kurjaan horjan nami. Saganjang nyaron. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jala merapakon tonggo nami. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijape na siya marayan bani panurang sugot narion. Nabuhi sisihan nami marhitehon ni channel YouTube on. Pegapan sigano paribata sadarion Rabu tanggal 27 September tahun 2020 ay matar surat bani buku Pesalmen bindu 55 ayat 20 nama katahon sonon. Opaskon ma bani Jehovah holsoh ni uhurmu. Jadi ia ma nama sarihon ho. Seng anjay paturuton ni halak parpitor marhasusahan lalap. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Anggo ongga borit uhurta ibahen hasomanta otu luma ibotoh kita sonaha deini borit niuhur ibahen halak nalekan. Nah, sonaha use anggo na mambahen borit ni hurta ai atape na mambahen pusok uhurta ai mah halak natang sidohoran. Boy sobuton ta, botot ta, saninat ta, keluarga ta. Totu, boy mahomani, sobuton ta tene. Borit pe uhurta, ibahin halak naligan. Tapi, buritan ope, anggo, pusok uhurta, ibahin halak na hinaholongan ni uhurta. Aima bapa inang, na yop pakon atape boy sobuton ta na yalami Raja Daud ibagas parguluhan ni mambahen gabe sihol tumang urni litun lari ubani haganupan persoalan-persoalan na idop pakon ibagas parguluhan ni. Tapi bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ilahoy Raja Daud doai. Ihorjahon Raja Daud doai. Lari do ia humbani kenyataan. Lari do ia humbani persoalan-persoalan ni dopak koni. Lari do ia humbani pusok ni hurni lang. Tapi ibagas saganupan ai tetap do ia martengir nihur hubani nebata. Dopai sonaha frustasi do ia. Mandole do ia halani pusok nihur apa si tarono nedo pak koni ai lang halanyaha halani lang ipaturut persoalan ai mandondoni kuluhni halani ibotoh do takas bahasa bagas saganupan na idop pak koni ai adong do naibata parholong ati bagal nagabe ianan pangadua-duan ni. Ay maasi bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Marhitehon ni Pesalmen bindu 55 ayat 20 on. Dihudohomani. Age bangsain. Age haganupan halak Israel na ibagas gumguman ni. Irah kontene sonay age hita. Ase barang ahapetongon na masa na mandondoni parguluhan tanuan parutulon ta na parlube sahali na maningon si horjahonon ta aima ase opaskon hitama holsoh ni uhurta bani Jehovah. Alani ai maningon itandai hita do ahana mambahen holsoh ni hurta ai. Jadi anggo doma ibotoh kita ahado na mambahen holsoh ni hurta ai. Otu pindu hita ma
hubani na bata. Marhitihon niya ha, opaskon. Ya. Jadi yo paskon siya berarti persoalan taai ondoskon hubani Tuhan, jana hita sosoh, hita modom lang tene. Tapi anggo sir-sir hita mangondoskon, mangopaskon holso ni hurta hubani na bata. Ijai mahumani na bata, mengajari hita, laho mengindahi cara, sonaha mengatasi holso ni hurta ai. Janah na paduahon, anggo sir-sir hita, mangopaskon holso ni uhurta, naborat hinanpe, gabe hapung doai, halaniaha, halani, ibere ne batado bata, parguguh, lahu mandopakon, ahape na mambahen, holsokan hita, ibagas parguluhan taon. Janah napatuluhon, masih hita, maningon mangopaskon, holso ni hurta hubani na bata, halani, iya na bata, na tetap sari hubata. Totu duma pengalaman hita tene bagas parguluhan taon. Anggo mangindo pangurupion hita hubani keluarga ta. Anggo mangindo pangurupion hita hubani hasomanta. Ra tene terbatas do panorang ni. Ra terbatas tene hinadungan ni. Ra terbatas tene panorang ni. Pakon naligan lahu mangurupi hita. Tapi anggo hubani na bata hita mangopaskon sagala holsok ni uhurta. Atapaha pe ay, soal kesehatan pe ay, soal ekonomi pe ay, pergumulan ibagas rumah tangga pe ay, pasal nyombah pe ay, maningon do takas bata. Isarihon ne batado kita, ibagas sa ganupan ay. Jadi, sedo berarti anggo doma yo paskon hita holso ni urta, bebas kita kumbari tanggung jawab lang tene. Tapi ijai ma labin martambah-tambah pargogo bata. Itonga-tonga ni hamaholo ni dopa kon hita ibagas 10 taon. Tenger uhurta. Isarihon ni batado kita. Lang ipaturut kita. Ibagas kondisi ta na terpuruk ay. Lang ipaturut ni bata kita. Ibagas kondisi nagalek ay. Tapi yurupi do hita. Jana isarihon do hita tongon. Ibagas ganupan situasi ta. Janah mase maningon opas konon ta ganup holso ni hurta hubani naibata halani iya aima naibata na tetap setia hubata naibata na seng anjay paturutoni halak parpitor marhasusahan lalap. Jadi porini PHP ni susah kam. Tapi tetap doham marpangarapan hubani na bata. Tapi tetap do ijagaham uhurmu lang maseda hubani na bata. Jana lang ipaturut kam hubunganmu maseda pakon na bata. Tetap sirsirham ibagas turuh ni uhur mandihuti tupuan-tupuan. Sonai homa age maribadah keluarga manangihon hatani Tuhan. Totu ididah jana ibotoh nebata doha ganupan ay. Bahasa lang ongga ita dikonham, lang ongga ita dikon hita nebata. Jana songon nebata lang ongga mana dikon hita. Jana lang ongga ipaturut halak parpitor marhasusakan lalap. Totu sonaima maningon tetap mahumane hita mardalan ibagas dalan hapitoron ni naibata. Jadi porini PHP ni susah kita tokin maningondo HP ni buluson taay maningondo idalani hita ay tapi colong hita politik anggo iyo paskon hita aganup holsoh ni urta seng ipaturut ne bata marhasusahan lalap halak parpitur ase otap mahita setia lahu manangion hatani ne bata, tetap mahita, setia, martonggo hubani ne bata, tetap mahumane hita. Marhapor sayaon, apa, marpangarapan, ibagas Tuhan in. Barang ahape, namasa, nedupa kon hita, ibagas parguluhan taon. Amin, martonggo mahita.
Ajari ham hanami tong-tong Bapa. Ase lambin mangahap kanami tungon. Porini ahape namasa. Nabuhi manusahi uhur pikiran nami. Rosi napatubuh kolsoh ibagas padalan ni guluh nami. Sir-sir doham tungon Tuhan. Lahu manjalohon. Duruh-duruh nami. Rosi tonggo nami. Na ipadas kanami kubamu. Alanay Bapa, bani panorang sogoton, yapehon hanami maguluk nami hubagas tanganmu, asiham tong-tong huma, na manukol-nukoli, mangurupi, rosi mapargugoy hanami. Bagas Kristus Yesus Tuhan namin salam rapakon tongko namion. Amen. Oras bataganupan, selamat pagi, anduhar matongon, songon pasarihon ni nebata, hubata, sonai mahumanihita, marmalas nyuhur, ibagas ganupan, pasarinon ni bata ay jana hita pe humani sir-sir lahu masarihon hasomanta naligan buah ni hapor sayaon apa pangarapan taay. Shalom.